Well, avoid matak ladit ujok me du dari actually pro Evo TV ni aja ekarpe lokom jeme me agago oberoliat man wa mirneno gin matiati me Uganda magur komwana churi kachi neno pe balo cha mo tika piem gen kiani tamong chi agenu inbe ngeoni Call Anthony gen ki ojar mpenduzi ya nywariki gube ikin MP gen fa oberu MPs mi a cheki metu ki chwaka ne tamong i Uganda loro gie chao despite gen beru tiana churi in iwaji yele ngo ladiet Makturu afoyo dok weko ne dwana winyo kita luak mirko udon kere kanano beberu an me achiela merwaya ni kile mono I would say we are all guilty. One wing the bad keep paro one wing the bad chako nano dok achiela kani achuli mono tal chungi ti aka kwere meti kachiel kine nano nani chit mo no yang ti ngene gene tuori cho dokai lok metera me Uganda no ke mar doke war pien tek chwin leng wang ti mekelo kuj mapat ke beri dul me moy uno tek palengi ma kayo no bora yiti la din do yane gurno chuy ko achule dog be giti chal tim ma pati no bere nyorwanan te kwar pa chulu no kitna ke war ke war no ma da pien diano no konyo do bu te ne ko me chala bunyoro chala tekere polok eni wa an ka winyo ni no Pikachu mebero speaker me ormoko chimo kan ikimjo mati Uganda ni kwanyo gwogonyo kikanya rawa rego chief justice madam tere kai agena the duty ni makluoni semujo Uganda why ni boys over qualified for speakership na yeka mara kermaye but he is not overqualified for Ugandans. Yen charka be speaker en charka rocho tela en wan wi mabe ni mau megeni kuirene tis inborn ki nyale kera nyala na rio wilo bu kono na wa ke kwani ma ke chwalo o kwane yale university mati USA muno wa ngeni kaino democracy is true in its essence and in practice comme lagada uno ngat mukan marober president ko be chane ane ma so ana nani gumma churu no madip lawyer ane tampa ma ni ane merber speaker sidok tamer wane le wit maka ene wa ko wane wan wan lo ban we are all guilty PN where is the chilliness in us the childreness. Yes, Anil Mabeni, Akol is the legitimate chairperson. Won't come actually parliamentary group. And the Lopcore, Anna Yeriki. Anicha Mokana, why I can't meet him and now. Koiber ka penyu jem mokana keyboard jo mokana we ko kuni ka mokotan ento ena danu we jo yor yote e kare danu ni ena yiti kwon ta ko madifien ber chalo mirme chane mirme lonyo we jo chara nyim ento ingecha ka iri yiti la dit me gino moni idi chini Chara kola no mier kungeni kan lo kama do kati wa to me ni ane miero bero speaker ke kwar pa chiritie
ene wa wan lo bal no ko no me ni ana mero bedo speaker ko be chane ini kato pi ne pe la ro ne tap no mero re ya bara chana uno mero che bara bishop uno mero che bor alpi uno mero ko nan ni lua che parliamentary committee wa kon ki akan ki we ato maleng ka do dok ti ku mano chi don ga chao chwa le muri pa che ni che ro ka cha to ne actually kumberi chane wando ni ang ni jo mo cha wa cha ne ni gendo bi cha ko ngat cha ne ni ro ya che ro wa na sa pe ko pu li po lo pe tu li po dong ti wa ya bot wa ka ni chi wa bi ti mo ni ni e ko ka na no so mu nga na wa ni jo ba qualified it is true give me more mama pe ni o pere he articulate issues left and right but Lagi actually ele putiedo lagi mabit mati actually make karo e kar madung tala bini 86 ta museveni ana ye lo nyame nyewo ana ngeni we are call kai taro ki we Ricky ya kar ma ma pendusi ye rombe ratad ogima ma rongo timone and I believe strongly ni kape don ki kero ki wala ki ramo chi position pa mo as mo obiwa mo you will be speaker me parliament why am I saying this piana rangya na chel we actually mape go kid gino ma kan doctor ti mata na rio okeo ma aki wa kamadong ajwa kati ye kumbe charne na there linguistically unyomi lokolep kamen yang the attitude padan wen ramu gejing mabe makaro anar ni Uganda kapego no ma chalo speaker kikala dilo romi na gino mo madit ko wer ma ko be ngat mo ma chokere pien he has all the capacity tie ki kero duju metimo gin marawo timo ne me wako gamana ko betie so me be speaker ke kan no petituo ni kwa nyuka do mirimo tie matie ni tien bo ko chek kiketo ching ma gi kerni DP ki NRM go bi nya ko tela ni pe che war chikera bolo ma chen ero ka pe wacho ni anga mara obero speaker unya anga mara obero prime minister pe komberi ni unya anga mara obero president anga matiki vision no pe gera kwa na ko le kine no pe gera kwa no rike kinge pe be ke rawa ni mapenduze eto ma no ti kunu robe na wachiel nyona mario chi ni waka awa ni tare pa chule yepe do ana nano kiti leti ana dete do cha ko tela o kilongen do go poro yen ma bi pe gino mo ba dal pinga chule mo wa na jo pe la rogu bolu ki ki ma ni ginano dok gi ni lokamo endo nyama Leo kok na wiye kware tao ka gino mo ngara ni tap enta rebe dengi charo chako ngom maduong mekelo ne so ma ti charo kok madong wiye te giya enta lo tino ene magin tare charo ngene ngene ki chako duolo me chalo ne ne pige ya ko gi char ka timo gina kiten ngaro mo ko wacha e kin gini gin tamo ni ngoi ko machuoni because where are they going to lead actually because you know what ke bolo ki ku ya ni na chiro mier ki we ko bir ka kamo ki gamenta ni chi ki bir ka mo ni ka ta ka ribut tam pere ka pe ki loko ka chiel ka pe tong ki beri tielo u mier lo ki bi ni ber ka chiel I ot ya ka chet ka cha la ten ma ka megwa wan wen lo bal ko wa te mo gi mo allow me say this per tak ma de what's your Bible? Lamentation, chapter 1, verse 1. Why ni dano ti kwene city enudong nono labo dano city minyo yang dano pong ye chake ni do da ko chala la da ko to da to no mo ti me en ma yang dano tamo ni pier tak ma de ni
Kumberi do la lakata mangata konyo pe. She's now a widow. Sister Basho, what has happened? Mone lokoni do guru chwinya. Mone tia wacho lok pa Repair. pa Chief Justice ko windoro mago be wacho rocha pa ni. Changu mo kibite na tera history ni kamo no teknia churi eno dongi pele. Kago wale kama Does it relate? kago wale kumano chi gina ati awacho ne ene. Rocha pa je wengu be wacho ne. Pien chake ni latin na unu chamo dek kwere ma loko lewa chel kwere dok unu tiu kwere ina ye tiu la tel en yin puriti karen ko beri chan chala tela inu ni ne tiki lioro ni an ka obino romo keli iporo pe wegi chak weni ko chocho ka yin pe romo gimo. If you have knowledge gaps and you don't have the skills, you better consult and try to work as a team. So anawai ni put petit lake whatever you will join to allow them and put me yoke. Bien to put lucky put the chat. Good dog about la bit malo we really partially. We read look Kenyam tam work with your catch out dua pima work on the was speaker. Give my dear ma mer watchane, the come look and no. Me ario. We look in the time of when Utama wen don't give my pebe car ma a bit. Eno ni is the next question. Kongwa joke yo. Apo.